megalayapost.news. KNIS Joraban kawinagi petrol pom kabaya yau tam hakari India mentakasngi kalapan benaya kinong job jong tiket lucky draw bala Aisyah kibri ki bajulet tap umpnyang hagate ke petrol pom kabadan hash pomer maus mai Joraban katai ke petrol pom kabadan ru bun kinong trai kan thai kasing katerwa ai ru bansat kali Aisyah ki patba ki balet bentap umpnyang barkum juru ke tiket lucky draw ya ki batap umpnyang palat ya san spa ya ki thukthung 6000 shaneng ki kalirit bat 1000 shaneng ya ki bos bat ki turang hakabaya katai ke lucky draw la panile kaiman ubnai bar kinong job ki yoru banrong yaki price ki bahe nadu ke kali yaki bawan ningkong katuk yaki bawan baar bat arteli ki tiket ban yo sang sawari sha Thailand na kabenta ki bawan hakakerdan balai rengkat bat ki wei tiar hab crunch kila pathai kubor na kalyang ka kong bashi shakhar kongor onloading manager bar ka kong shimti lang nong room ki batrei hagate ka petrol pom kila ong baman ubnai ki jupan long yagate ka lokidro hakaba ki brio badan bok ki jura ki khusna mat sisien sisnem la ru daga kali sha kinong job baningkong nalor ki jing penbyang sha kinong let thap umpnyang kum ki jaka sat kali ai klamse upisa kinong tray ki badan akor bala buru daki kan thai khasi suda kilong bakum ki kan thai khasi ki batray hagate ka petrol pom ki dap daga jingsung tanat bantray hagate ka jaka namar ka jingsungan bat kate ka jing penlong ya kate ka lokidro man ubnai bat sisien sisnem ka bakham kerpang kalong ban kringi ki patba ban let thap umpnyang hagate ka petrol pom ringkat ki jing mentoy ba kiyo हाथ में सदा की देख लीजिए एकदम बढ़िया मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं कार के लिए कार निकाल रहे हैं कार एक नंबर पर आई किसको निकालेंगे आप आसाम नंबर पे रोलन श्याम जी को एक नंबर प्राइज मिला है और किसी को नहीं जीता क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे तो अभी हम लोग इनको फोन करेंगे ai kubli sibun ni kong ye pisia ba pila yawan sang dia ban ni sebentar lang ban ni hak ni kapor ban benta ban penlong ye ni ka lotri ye hang ni silong man kapor hi ka lotri te man ubnai si penlong ye ka bai te hasil hisnam ni penlong ye kali te mentar si lungi la dem te gila don long yo ki brio jongi hi de hi ta ki be yo tingi dap na su di sutenat ba ngiyo ki brio jongi te sanolon nang taru nakaliang jongi hakan ka pom em ni kilong ki respect ni customer ru kilong ki buram khamta mi ki jai brio hi ki bo khnang ini kan thai khasi sudah namal balai bahkan long ka ba cf ye ki customer kan long ka ba long ki jiksania te nak daw ibu khnang ki ne ki kan thai bun tu ya don la kam menta te kadang dap ji sungu to komen ba sung tanat ba pcf yawan ban ya shim kubor nani ngalat trena du khat khasnem tengis tunat utrai jongi ru ba biang ba bagi kini ki staff jongi ba kini sia kita har badan ni ru ki biang lut tengis tunat banya trai hanne kalau tri jongi kalau man usnem hanne tengi kerpat e boro ki bawan sim phnyang kinong Meghalaya ru ba kinwan sobhaw nan the phnyang hanne te ko mangi ki jaj bilriu khasir ngi tunat mo ba phnyang the phnyang hanne ba kilong ki man usnem kalau tri ki dan jinga man ubnangi don kalau tri ta kum kini kisngi kamut kum ki durga puja lane Christmas lane kini ki bihu ki badai tingi penlong ki bakham he andre ki barit baria kum ki bike kum kini ki microwave tingi long man usnem kamut adu benai Julai Agast ngina sedang te hadu benai April kum ning ye penput aman kapor ki wan the phnyang hanne kamut si hajar sajrong ka bike sanspa te ki wan the phnyang te ngi ai lottery ka free tiket ru free ka karwas ru ngi don free ka bathroom ru facility ke babiang ka nodong sidong ka biang ki staff ru kilong friendly bha ki bun ki brio ki banabaru kini ki tourist ki banabaru ki wan ki dokumen ba ki wan sim ayu tela sim snem ru nginya perlong hi kani ka lottery jongi te subha ba punyawan sim bentalang hoi manus nem ngilong lottery hanne man kasngi te man ka madu benai de kilong ki barit baria ta ba kini ki bihu lane Christmas tengi perlong bakam he megalayapost.news